Bonjour bande de soyez les bienvenus à la chaîne Maman Lidi. Le to na Mipanzi, Mipanzi mshizo aliawa. To sa Mipanzi kara ya Kokalinga ya Nzungu. Yo Kokalinga ya Nzungu. To sa Mipanzi na biso. Awa wana tuti déjà. Mona na tuti déjà mona tuti déjà wa. Ezali tangawis ai na kupidi niona tuti. Ezawana surtout awawa toi na poivron vert ndembe aubergine na bitungulu na feuille na biso tozana jamba roma tozana ula mukie tozana mungwa na biso c'est tout. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we have here meat. We have meat here, you can see here. Pork ribs here, you can see here, and then here we have here garlic, ginger, and then black pepper, and then I got oil here, salt, jambaroma, onion, bay leaves, green pepper, spring onion, aubergine. That's as simple as nice. Thank you. Yango izana moto awa. Just can see here izana moto. Utie nyonso tu. Na chango nyonso ngo moni wana. Nyonso. I add all. So na chepe ho na chepe jamba roma nanga na tiki mususu. Na tepe mungwa mukie. I add a little bit salt and then jambaroma. I leave that to cook a little bit and I'll be back. No chicken we eto kamukie ape na ozungu la peto cha mai na biso. Goto kina deuxième step. Na mélangeant non. Na mélangeant déjà on na mélangeant. Na mélangeant nyonso ko na tika to ka sa mai. Après no ba sa mai sima. I mix all together and I'll leave that to cook. I didn't put no water and then I'll put water later, but I leave that to cook first. Bon, my is that a mélange. Oh, vous savez, après ça 10 minutes. Bon, the natural mind after less than 10 minutes, I need to add water. Now, kango etok. Après dans un le raso ke lembi. Yango yo. Mais si le fuma ni tira le mai ndam na bo vide dam lai. Is already done. No mai na no soup na no I take this sauce. No la me na no say ni. Après tiens tu vas venir là na petit bloc na moi I add all my vegetables bon moi na tiens déjà pour ça il dit déjà na de son c'est lui de mukie on fait dans na robalula ngo si vous verrez. Yango mundezo na bada kiti moto mukie I put low heat kiti moto mukie po elembi biloko na ngelemba ba aubergine na ngablo na fete lemba moto mukie ezalaki yango bomoni yango yo ebeli boze la présentation. Et bien, aubergine à l'élengi, zdana, bon mekango, bon c'était.
On écrit mon fruit à la canne ou aubergine et lembi déjà. Yango esili ba aubergine na pe bon déjà lembi. Lembi on a juste ça du color ba aubergine. Aubergine zana. Donc na kalingi na ngango te na kalingi on ka ba na kalingi te kende o te kalingi kana. Na kalingi wana o mona kalingi na nzungu na aubergine o mona kitoko ebeli kitoko pipi ezali awa. Donc, recette pour mes recettes, c'est simple, mais kitoko. Guys, my recipe done is so that you can try this recipe. So delicious, it's easy. Try that. Merci, abonnez-vous à la chaîne Chef Lady, vous avez décidé. Vous partagez sur vos recette là. Merci beaucoup, bye.